Poslanici, pošto je savezni ministar poljoprivrede Vitošević izjavio i mnogi mediji su preneli njegovu izjavu da postoji mogućnost da je ranijih godina u našu zemlju uveženo meso ludih krava. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke traži da se u okviru posebne tačke dnevnog reda nadležni ministar poljoprivrede obrati parlamentu i da saopšti sva svoja saznanja o tom pitanju. Ili je zaista uloženo meso ludih krava, pa da onda utvrdimo na koga je to meso najviše delovalo, ili ako ministar ne može da dokaže da je uloženo meso ludih krava, onda bi morao da odstupi sa svoje funkcije, jer je u jugoslovenskoj javnosti došlo do ogromnog uznemirenja. Mnogi ljudi sada strahuju, preispituju se gde su kupovali meso, kad su jeli meso, koju vrstu su mesa jeli, a razmišljaju i kad dobiju pijavicu, nije li to sindrom bolesti ludih krava. Pošto je bilo i ministara u saveznoj vladi koji su pokazivali sindrome te bolesti, bilo bi veoma važno da parlament uvrsti tu tačku u svoj dnevni red, pa da onda i ministre savezne vlade pošaljemo na lekarski pregled da vidimo ko je oboleo, ko nije. Morat ću vama lično da objasnim. Ja bih vas molio da mi ništa ne objašnjavate meni, pa nemojte, molim vas, nego Veću, molim vas, vi ste... Veću je to jasno, pretpostavljam. Izvolite, glasat ćemo... Pretpostavljam da naše veće čine ljudi koji su relativno dobro obrazovani i znaju razliku. Slinavka i šap su isključivo stočne bolesti. Bolest ludih krava je i ljudska bolest. Nije reč o stočnoj bolesti, nego o bolesti koja ugrožava i ljude i životinje. Ne može se to svesti pod isto. Znate, slinavka i šap nisu za ljude opasni, pa se taj problem rešava i na taj način što se ignoriše. Mi smo godinama na Kosovu i Metohiji imali tu bolest. Sećam se pre nekoliko godina kad smo držali mitinge i javne tribine na Kosovu, na izlasku da su i kola morala da prođu kroz neku tečnost za dezinfekciju i da smo mi morali svi da zagazimo u tu tečnost i da operemo ruke i tako dalje. Impresioniraju vaša znanja veterine, ali vas molim, vi ste iznali svoj predlog. Da bi čovek bio savezni poslanik, on mora poznavati sve oblasti odlično. Vi to demonstrirate lepo, ali rekli ste društvenog života. Jeste. Molim vas, nemojte onda ovu bolest ludih krava da nazivate stočnom bolešću, jer na taj način možete da uvredite i ponekog člana savezne vlade. Nisu valjda ministri oboleli od stočne bolesti, nego od opasne ljudske bolesti. Gospodine Šešelj, izvolite nam. Ovo je prvo po Poslovniku. Kako vi možete da kažete... Ne možete prvo i drugo, nego ako je po Poslovniku... Ja govorim po Poslovniku. Onda izvolite. Kako vi možete da kažete u Poslovniku u celini? Znate koliko ima tačaka? Evo svim tačkama Poslovnika. Pa ne možete o svim tačkama govoriti. Prvo, kako vi možete da kažete da ja imam namjeru da se borbeno izražavam? Sad ste to rekli. Već ste u dosadašnjem radu to pokazali. Nije tačno. Jeste u prethodnom. Dalje. Po Poslovniku inicijativu je podnela grupa od 22 poslanika, a ne poslanička grupa. Nije ovde bio predstavnik poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, nego predstavnik grupe od 22 poslanika, gde je svega 5 poslanika Srpske radikalne stranke. Inicijativu za nepoverenje vlade ne može podneti poslanička grupa, nego grupa poslanika iz raznih stranaka. I ovo je grupa poslanika iz raznih stranaka. Njihov izvestilac je govorio, a ne predstavnik Srpske radikalne stranke. Prema tome ne možete da mi oduzmete pravo koje ste vi izglasali, da šefovi poslaničke grupe govore po 15 minuta. Ako vi insistirate na to da to niste vi inicijatori, to celog poteza, onda izvolite, imate i tih 8 minuta, nemojte praviti od toga dramu. Ja nisam kao šef poslaničke grupe inicijator, nego kao savezni poslanik
bez obzira iz koje sam poslaničke grupe. Inicijativa je bila srpskih radikala, što se vidi iz ovoga. Ali ovo predlog grupe od 22 poslanika. Imate reč, izvolite. Imate 15 minuta. Imam 15 minuta. Drago mi je da sam vas ubedio, ali vidite kako teško govorim i niste trebali da me mučite na ovaj način. Ne, bih. Predsjednik Savezne vlade Zoran Žižić, koji nažalost ode iz dvorane, ovde je iznao jedan hvalospjev po radu Savezne vlade, međutim, on nema ničim da se pohvali ovde. Prvo je iznao neistinu, da je sada 500 i nešto miliona u deviznim rezervama, a da je to povećanje od 200 i više procenata. 400 miliona je zatečeno u Narodnoj banci Jugoslavije i o tome je svedočio vaš guverner. Dalje, ovde je govorio predsjednik Savezne vlade o povećanju prosječne plate, navodno od 80 do 120 ili 140 maraka, nije ni bitno. Šta znači to povećanje kad je kod nas i marka uveliko devalvirala? Samo je struja poskupela za 400%. O hlebu, mleku i ostalim stvarima da ne govorim. Nema kod nas realnog povećanja, na delu je realno smanjenje plata. Govori Zoran Žižić o novom kursu. To nije nikakav novi kurs Savezne vlade. To je novi kurs Socijalističke narodne partije, koja je na izbore izašla sa jednim programom kao brat blizanac Socijalističke partije Srbije, a posle izbora preuzela drugi program. Što bi Srbi u Crnoj Gori rekli, prodali su veru za večeru. Sad su preuzeli program do izbora protivničke stranke. I taj program sprovode. Dame i gospodo, jedan je bio konkretan povod za ovu inicijativu, ali se rasprava vodi o ponašanju cele vlade po svim pitanjima, da nema nesporazuma. Srpska radikalna stranka, kad se desio ovaj incident, bila je vrlo korektna. U parlamentima se dešavaju incidenti. U jugoslovenskom i srpskom parlamentarizmu bilo je teških incidenta, ne samo tuča. Dešavalo se to i da jedan poslanik ubije dvojicu, trojicu drugih poslanika. Ali to su incidenti među poslanicima. Nikad se nije desilo da ministar udari poslanika. A ja ne znam, iako se time mnogo bavim, da se desilo u istoriji evropskog, pa i svetskog parlamentarizma, da je ministar udario poslanika. Šta bi se desilo sa bilo kojom evropskom vladom? Da je ministar odbrane udario poslanika opozicije. To je ključno pitanje povodom povoda. Mi smo radikali bili veoma strpljivi. Čekali smo da se izjasni Savezna vlada. Čekali smo da gospodin Dragoljub Mićunović podnese krivičnu prijavu protiv ministra odbrane. Ili da tu prijavu podnese predsjednik Savezne vlade, ministar unutrašnjih poslova ili ministar pravde. Ne samo da oni to nisu uradili po službenoj dužnosti. Po službenoj dužnosti bili ste očevidac krivičnog dela, a niste ni obavešteni. Nemate službenu dužnost, jer vi kao ministar unutrašnjih poslova ne smete ni da se mešate u svoj posao. Dobro. Ubedili ste me, gospodine Živkoviću, sad vas više ne okrivljujete. Nastavljam da okrivljujem gospodina Mićunovića, Žižića i Kovača, jer Kovač se zove ministar pravde. Ljubač. Izvinjavam se, gospodine Kovač, pomešao se. Dalje, šta je ovde još posredi? Kako je moguće da Savezna vlada, umesto da podnese inicijativu za smenu ministra koji je udario poslanika, opravdava njegov čin? Mi smo čitali iz zapisnika sa sednice Savezne vlade, to je objavio Blic, koliko se sećam, valjda je došao u posjed zapisnika, da je analiza događaja dosezala zonu humora. To je za vas humor. Mene to ne čudi, jer vaša vlada je nastala na zgarištu zgrade Savezne skupštine. Da bi vaša vlada bila formirana, morala je biti zapaljena zgrada Savezne skupštine.
To je problem. Zatim, Slobodan Orlić, zadužen za informisanje, savezni sekretar, kaže da je Krapovićev postupak emotivna reakcija. Možda jeste, ali za takve emotivne reakcije postoje psihijatri. Nije savezna vlada kolektivni psihoterapeut, psihijatrijske struke. Nije to mesto gde ćete vi lečiti frustracije jednog psihički bolesnog čoveka. I to nije nikakva uvreda, gospodine Mićunoviću, to je medicinska dijagnoza. Ja sam vas samo upozorio da ne pravimo... Nema, ništa ne pravimo. Dalje, on kaže da je to učinio ministar vera, bilo bi čudno. Ali pošto je to učinio ministar odbrane, sasvim je normalno. Morao je tako da reaguje. Ko ste vi, gospodine Orliću? Imate li vi moral, obraza? Imate li neko obrazovanje? Koliko čujem, nemate. Neku ste diplomu do duše sklepali na BK univerzitetu, ali obrazovanje nemate nikakvo. I da imate elementarno obrazovanje, ne biste mogli ovo da izjavite. Da imate čast i obraza, ne biste ovo mogli da kažete. Šta kaže drugi ministar? Tadić, Boris Tadić. On kaže da je negativna energija eksplodirala kada je Šešelj omalovažavao Krapovićevu funkciju. A što da ne omalovažavam funkciju ministra? Ja sam opozicija, to je moj zadatak. Ovde je moja dužnost da omalovažavam i vladu i ministra. Ova naša inicijativa omalovažava vladu, celu vladu i vas lično. I vas lično. Nego šta? A kako sam ja to omalovažio vojsku Jugoslavije? Vi ste omalovažili vojsku Jugoslavije kad ste postavili takvog ministra. I kad ste postavili Nebojšu Čovića za maršala. I poverili mu komandu nad jednom velikom vojnom jedinicom. Izdvojivši tu jedinicu iz vojske Jugoslavije i normalne komandne strukture. Zatim, kažete da je reč o ogromnoj akumulaciji nasilja svih prethodnih godina. Vi ste najveće nasilje ovde izazvali, spaljujući zgradu Savezne skupštine. Većeg nasilja nikad nije bilo. I dobro je što sam ja sprečen da uzvratim udarac, dobro je što je ministar odbrane na vreme pobegao, a bilo bi loše da sam ga slučajno stigao. Vidite, gospodine predsjedniče, spremajući se za ovu sednicu, kao dobro informisan čovek, a imajući dobre veze i u crnogorskoj policiji, je pre više godina, dok je DPS bio jedinstven, ta crnogorska policija na junačkim rukavama je nosila kao pravog vojvodu, nego šta će, kroz srpsku boku. Ja sam dobio od bivšeg visokog funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova faks sa konkretnim podacima koji se odnose na ministra Krapovića. Vi iz Socijalističke narodne partije sve ste to znali. Prvo da je bio lekar u Kotorskoj bolnici, da je tamo imao više tuča sa kolegama, da je izvesnog hirurga doktora Minića s leđa udario pesnicom gdje su se slučajno sporečkali oko posla, imali su različno mišljenje oko posla, da je zbog tih incidenata najuren iz Kotorske bolnice i da je onda primljen u vojno-medicinsku ustanovu u Meljinama. I tamo je za novac oslobađao mladiće služenja redovne vojne obveze. A u toku rata za 1000 do 3000 nemačkih maraka je oslobađao vojne obveznike od mobilizacije. Potpisao se bivši visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo je faks koji sam od njega dobio. Čitajte Veliku Srbiju, sve će biti objavljeno. Lepo se smijete, samo će vam se taj osmijeh zalediti. Molim. Jer vi socijalističke narodne, što ih ne upozorite da se ne smiju ovako glasno, se malo tiše. Molim vas, nemojte. Jer onaj ko se tako glasno na sve ovo smeje, pokazuje da nema ni časti, ni obraza, ni morala, ni ljudskog dostojanstva, ni ništa drugo. Kako vas nije sramota da budete u vladi sa takvim ministrom? Kako vas nije sramota da opravdavate njegov postupak? Što se tiče same vlade,
Ona je takva kakva je, Skoca i Konopca Stepana, udružena radi zajedničkih interesa. Sad bi neko pomislio, to su politički interesi. Predrag Bulatović kao predsjednik Socijalističke narodne partije optužuje u Crnoj Gori srpske radikale da su se naši ministri jagmili za savezne stanove u saveznoj vladi. Nijedan ministar, zamenik, pomoćnik ili funkcioner Srpske radikalne stranke u saveznoj vladi nijedan stan nije dobio. Samo je jedan ministar dobio kredit za dogradnju porodične kuće u Pančevu, jer mu stranka nije dozvoljavala da se preseli u Beograd kao što nijednom drugom ne dozvoljava. Vaši ministri Socijalističke narodne partije najviše su se jagmili za stanove. I ovde bi trebalo ministar pravde da podnese izveštaj ko je u poslednjih 9 godina dobio stan od savezne vlade, od savezne države, pa da vidimo ko je dobio i po nekoliko stanova. Da to vidimo. Nema tu nigde imena ni jednog srpskog radikala. Služeći se takvim neistinama, služeći se takvim lažima, vi pokazujete kakva je vaša politika. To je vaša politika. Vi glumite da je vama stalo do Jugoslavije. Da je vama stalo do Jugoslavije, ne biste preko noći ostavili na cedilu Socijalističku partiju i ušli u koaliciju sa DOS-om. A oni su vas izdržavali kad ste propali u Crnoj Gori, kad ste ostali bez ičeka, kad vas je Milo Đukanović potpuno skoro ukinuo. Preuzeo vam i stranku, i prostorije, i sve ostalo, oni su vas očuvali i izdržavali. Pa valjda ako su oni zaginuli na izborima, valjda je bilo čojski, muški, odvažno, moralno, da s njima podelite i gorčinu poraza. A vi iz jedne koalicije odmah u drugu koaliciju. Pa naravno, trebaju vam novi stanovi, spremate svoje funkcionere za ambasadore, treba i Danilo Vuksanović da ide za ambasadora, trebaju i mnogi drugi. Kako se to može bez DOS-a? Kaže Žižić da je savezna vlada postigla veliki uspeh, vratili su nas u međunarodne organizacije. Nije istina, to je notorna laž. Nismo vraćeni ni u jednu međunarodnu organizaciju, nigde nismo vraćeni. Ponovo smo primani kao nova država. A tu je ogromna razlika. Mi nigde nismo vraćeni. Kao sad kad je Žižić i sa SNP i kad su Bulatović primljeni u DOS, pa kao vratili su se u DOS. Nisu vraćeni u DOS, nego su se našli u nečemu gde nikad ranije nisu bili, ali lepo su se snašli. Tako smo i mi došli u neke međunarodne organizacije, kao da nikada ranije u njima nismo bili. To je suština. Ova savezna vlada će biti zapamćena sigurno u istoriji Jugoslavije kao najnesposobnija vlada. Ova vlada ima ministra poljoprivrede koji daje nebuloznu izjavu da postoji mogućnost da je uvoženo meso ludih krava. Kao kad bi ja sad rekao da postoji mogućnost da ovde 20-30 poslanika iz SNP-a ili DOS-a ima sidu. Ma naravno, objektivno postoji mogućnost, ali kako ja mogu to da nagovestim kad ne znam sigurno, a veoma je opasno izraziti takvu sumnju bez dokaza. Tolika je težina vaše izjave da postoji mogućnost da su ranije uvožene lude krave, a nemate ni jednog dokaza. Ja imam, vi nemate. Ja imam dokaz da su uvožene lude krave, jer da se mi nismo najeli ludih krava, nikad DOS ne bi pobedio na izborima. To je moj dokaz, a vi nemate ni jedan dokaz. Dalje, ovde ima ministara koji neprekidno daju izjave da ćemo isporučivati Srbe Haškom tribunalu. Ministara savezne vlade, naravno ima i republički. Kako mogu da daju takve izjave protivustavne i protivzakonite? Kako to može da radi savezni ministar? Šta se desilo onoga dana kad smo mi predali inicijativu za izglasavanje nepoverenja saveznoj vladi? To je bilo 7. marta, negde oko podne, ja mislim. Si ti, Majo, nosio? Istog dana, posle podne, ministar Slobodan Krapović se sastao sa američkim ambasadorom Williamom Montgomeryjem. Objavili mediji. Neki samo objavili. Slučajno, ali objavili. Istog dana, čim se pročulo
za našu inicijativu. Amerika je demonstrirala da joj treba upravo takav ministar odbrane. I vi ste to saznali iz savezne vlade i zato ste vi hvalospevima obasuli tog ministra odbrane. Znate, ta fizička težina udarca nije naročito bila velika. Ja sam se bar malo izmakao i izbegao. Mene su policajci po zatvorima tukli i ja to mogu lako podneti. Od vaše vlasti mogu se tome češće i nadati, ali vi to nećete lako podneti. Ja znam ovi mlađani pičpirići koji još ništa nisu naučili, koji još ništa ne znaju, poput Borisa Tadića ili Slobodana Orlića, njima je to sad radosno, smešno, kao da gledaju crtani film. Ali nadam se da će se jednog dana uozbiljiti, da će sazreti, a onda će se sigurno stideti takvih svojih postupaka. Postoji još nešto što vi ne znate. Na jedan način čovjek može da se ponaša dok je vlast, a na drugi kad je opozicija. Vi kao vlast stalno najavljujete neka hapšenja. Vaše novine pune su optužbi. Te onaj ukrao 100 miliona, onaj 200, onaj 500, onaj milijardu, onaj ono. Još ništa niste dokazali. Vi stalno najavljujete da ćete nekog saslušavati, da ćete nekoga suditi, da ćete ovo, da ćete ono. Kako to možete da radite? Dok sam bio opozicionar, svakog dana sam najavljivao hapšenje cele Nove demokratije. Sve do ulaska u republičku vladu. Završavam. Kad sam postao potpredsjednik republičke vlade, pitali me novinari kad ću da hapsim Dušana Mihajlovića i Novu demokratiju. Rekao sam, znate, ja sad više nisam opozicionar, više ne smem ni takve izjave da dajem. Ne smem ja ni da pretim hapšenjem, ni da hapsim kao potpredsjednik vlade. To rade određeni službeni organi. To vi niste shvatili. Zato se vi i dalje lažno predstavljate kao demokratska opozicija Srbije. Jer vama se sviđa taj naziv opozicija, jer vas ni na šta ne obavezuje. Možete da pričate sve što vam padne na pamet, nikad ništa pametno ne pričate, a tu vam je i Socijalistička narodna partija kao poštapalica. Oni su svi svesni da nikakve vlasti nemaju. Nijedan ministar iz Socijalističke narodne partije nema nikakve vlasti u saveznoj vladi. Oni samo glume da su ministri. I od vas primaju naređenja šta će da radi. Šta se radi u saveznoj vladi? Prema informacijama koje dobijam skoro svakodnevno, ispijaju se hektolitri viskija i ništa više. Nikad se više hektolitara viskija nije popilo nego otkad je ova vaša vlada. Dame i gospodo savezni poslanici, meni je veoma drago što je za ovih 5 meseci gospodin Živković kao savezni ministar uspeo da nauči da on ne može nikog da hapsi. A najavljivao je mesecima hapšenje dok ga to nisu naučili. Nadam se da će ga i druge stvari naučiti i nadam se da mu šiptarski teroristi neće spaliti tamo onu višu školu koju je dopisno završavao u Makedoniji. Nemam ništa protiv da ga podsjećam na ikebanu. Samo ga upozoravam da bi dobro bilo da ne zaboravi. Ako jesam ikebana, onda sam ikebana sa bodljama. I to sa vrlo oštrim bodljama. Što se tiče levičarskih partija, mi smo s njima bili 2,5 godine u koaliciji. I ta koalicija je propala pred same izbore. Ali ne zbog vas, nego zbog naših međusobnih odnosa. Jer naša je zamerka njima, što su neuspešno branili srpske zemlje, i Srpsku Krajinu, i Republiku Srpsku, i Kosovo. Neuspešno. Dok su oni neuspešno branili, vi ste bili na strani onih koji su spaljivali srpske kuće, srpska sela i gradove i izazivali progon srpskog stanovništva. Promenila se vlast. Vaši glasači su smatrali da više neće ispaljivanja srpskih kuća. Evo, vi ste na vlasti, ali vaši prijatelji, oni koji su vas doveli na vlast, nastavljaju da spaljuju srpske kuće na jugu Srbije, najavljuju u Makedoniji, već se i tamo pojavila neka varijanta UČK, spaljuju i srpske i makedonske kuće u Kumanovskoj oblasti, odnosno u oblasti Tetova. Makedonija je bila uz te vaše prijatelje neprekidno, njena vlada. Poltronski do kraja se prema njima odnosili i sad su i oni došli na red za spaljivanje kuća. Što se tiče izbora, i s tim završavam, gospodine Mićunoviću, na 600 strana časopisa Srpska slobodarska misao, broj 1 za 2001. godinu,
na 600 gusto složenih strana, oko 1200 šlajfnih, to bi novinari razumeli, mi smo u Ustavnom sudu podneli dokaze da izbori 1997. nisu bili regularni, u septembru 2000. i u decembru 2000. Sve što smo objavili za izbore 1997. sada, objavili smo i ranije u Velikoj Srbiji. Osporavali smo izbore u septembru, ali i u decembru. Ovdje smo osporavali i ono što ste vi radili u izbornom procesu i u izbornoj kampanji. Ne mogu biti regularni izbori ako vi za te izbore od NATO pakta dobijete 300 miliona dolara. Samo od Amerikanaca 77 miliona. Pa ću vam, gospodine Živkoviću, sa velikim zadovoljstvom ovaj časopis pokloniti i nadam se do kraja vašeg mandata da ćete uspjeti da ga pročitate. Dame i gospodo, ja ću odmah podneti ostavku na sve političke funkcije kad mi gospodin Živković dovede prvog čoveka, jednog jedinog, koji će moći da kaže da je morao u Srpskoj radikalnoj stranci da kupi ovaj časopis, a nije mogao da ga dobije besplatno. A što se tiče Velike Srbije, godinama je besplatno deljena u velikim tiražima. I nemojte da izmišljate. Nemojte da izmišljate. Molim, bez dobacivanja. Što se tiče NATO pakta i njegovog finansiranja, možda vas lično nisu obavestili o kojim je parama reč, vi ste možda mislili da te pare vaša štamparija, čak dolare, čak devize, marke, guldene, lire, franke, sama štampa i vi imate dovoljno za DOS i za otpor i za sve ostale. Gospodine Živkoviću, možda sam ja najgori čovek na svijetu. Ja priznajem da jesam. Ni Labus nije gori od mene. Najgori sam čovek na svijetu. I za sve sam kriv. Ali ko je kriv što su Šiptari sad napali Makedoniju? Nemojte mene za to okrivljavati. Ja sam kriv i za prvi i za drugi svetski rat. I za Kosovsku bitku. Kriv sam za Termopile. Za sve sam kriv. Ali nemojte me okrivljavati za šiptarski teroristički napad na Makedoniju. Otkad je formirana makedonska država, tamo su na vlasti ljudi kao što ste vi. Koji su sve Amerikancima izvršavali, sve naloge ispunjavali. Isteklo je vreme. Bili im baza za agresiju protiv Srbije. A sad su oni došli na red. Zašto? Ako sam ja kriv za spaljivanje srpskih kuća po svim srpskim zemljama, ne mogu biti kriv za spaljivanje srpskih i makedonskih kuća u Makedoniji, u zapadnoj Makedoniji. Ko je tu kriv da vidimo? Hvala. Zašto vaši američki prijatelji sad šalju Šiptare da tamo spaljuju srpske i makedonske kuće? Hvala, gospodine. Vaši američki prijatelji kojima i dalje odano i verno služe. Hvala. Lažov. On laže kad tvrdi, vi ste trebali da reagujete, gospodine Mićunoviću, da tvrdi da sam pucao na civile u Sarajevu sa okolnih brda. On laže. Pucao sam iz Sarajeva prema rovovima muslimanskim na brdu Vraca. Tu sam pucao. Vidite o kakvom je lažovu reč. Prvo, ja sam krenuo na Josipa Broza Tita i njegov kult kad je to bilo veoma opasno. I zbog toga dobio 8 godina zatvora. Dok ste vi pevali pesmicu Druže Tito, mi ti se kunemo. Drugo, ovde, što je malo pre lažno izrekao i Živković, nisam potezao nikada oružje u Saveznoj skupštini. U Saveznoj skupštini na ulazu, kad mi je policija vraćala oružje, pozirao sam kamermanu. Pozirao sam. Nožem nisam imao u zadu. Molim vas. A to je bilo pred policijom na ulazu kad su mi vraćali pištolj. Na molbu snimatelja. Zašto da ne? Ali u parlament se pištolji unose do policije na ulazu. I to je regularno. A vi koji se bojite pištolja, šta ja tu mogu, vi vaše strahove na drugom mjestu lečite. Dalje, što se tiče pravnog fakulteta, tu se desio neviđeni pravni skandal na kome su pali i Gašo Knežević kao ministar prosvete i Vladan Batić kao ministar pravde i Vrhovni sud Srbije. Šta se desi? Ispričat ću vam to.
Prvo, Gašo Knežević, kao profesor pravnog fakulteta i ministar prosvete, ukinuo je akcesorni akt, kao kad bi neko ukinuo nacrt zakona. Prethodnu odluku dekana, koja je tek išla na saglasnost u ministarstvu. Akcesorni akt. Jeste, Labuse, trebao bi ti to da znaš, ali izgleda ne znaš ništa. Posle tog akta ide saglasnost ministra, pa tek rešenje o izboru zvanje. Moje rešenje o izboru zvanje redovnog profesora niko do danas nije ukinuo, a sad ga više i ne može ukinuti. Ni Vrhovni sud to nije video, jer je, kao zaludela ovčica, krenuo za instrukcijama koje su mu dali Gašo Knežević i Vladan Batić i Leposava Karamarković. Evo ovde Gaše Kneževića, neka izađe ako ima hrabrosti za govornicu da potvrdi da li sam u pravu. Ukinuo je ministar akcesorni akt. To ni student pravnog fakulteta ne bi uradio. I naravno, ja sam čekao da istekne ona godina dana od mog izbora u zvanje i prijema rešenja. Ja to sad obelodanjujem da bi osamotio i Vrhovni sud Srbije i ministra pravde i ministra prosvete. I ja sam čekao da... Takva ste vi vlast, takvi ste vi ljudi, takvi ste vi stručnjaci, takvi ste vi pravnici. Isključeni ste u Gaše Kneževića, ako ima hrabrosti i obraza, neka izađe za govornicu. Hvala. Ili govor vlade saveznim poslanicima da su neozbiljni. Vi ste neozbiljni, gospodine Šešelj. I predlog koji ovde iskazujete je neozbiljan jer nema veze sa ljudskom logikom. Vi ste patriote svih ovih godina. Pa vi ne znate osnovne reči u srpskom jeziku. Zakonomerno je po vama isto što i normalno. Nije. A ako govorim, svedoče i o vašoj odgovornosti. Član vlade, savezni poslanik, slika se sa pištoljem u ruci. Koja je poruka? Koja je poruka u stvari nekom čoveku, sasvim običnom, mladom, koji treba da gleda neke svoje idole ili ljude koji postaju uvaženi državni predstavnici? Slikamo se sa pištoljima u rukama. A onda je poruka danas, tokom zasedanja ove skupštine, ja se ne plašim oružja. To što se vi plašite oružja, to su vaše frustracije i vaši strahovi. Molim vas lepo. Manimo se. Vidite Sadrževića, koga ste vi prozivali. Neka sačeka malo, voli Gašo da čeka. Gospodin Boris Tadić je očigledno dobro ispekao zanat psihologa, pošto je studirao nekih 10-20 godina koliko, pa je direktno sa studija uleteo u ministarsku fotelju. Ali sa logikom nema nikakve veze, to mu nije bolja strana. Kako ja mogu da se slikam sa mitraljezom kad za mitraljez nemam dozvolu za nošenje? Za pištolj sam imao, ako imam dozvolu za nošenje pištolja, slikaću se lepo na svakom mestu gde se pištolj sme nositi. A vi, koji mi zamerate što nosim pištolj i što se branim kad me drugi napadnu, nikad prvi nikoga nisam napao, samo kad me ljulja napadne ja potegnem pištolj, vi ste na vlast došli sa automatskim puškama. Sa automatskim puškama ste oteli Narodnu banku, Saveznu upravu carina, poslovne banke, javna preduzeća i tako dalje. Vi ste se oružjem služili. Kako imate obraza? Nemate obraza, nemate časti, nemate morala, nikako. Vi ste oružjem progonili ljude po Beogradu. Ja sam kao potpredsednik vlade odgovoran što su u vreme moga mandata ubijani mnogi ljudi, a policija nije uspela da pronađe ubice. Ali ta ubistva se nastavljaju kad ste vi preuzeli vlast. I sad se ubije po 3 čoveka odjednom i ne možete da nađete ubice. Ja sam našao, ako ništa, da je Skole Uskoković umešan u Arkanovo ubistvo, pa ga ubiše pre nego što je uhapšen. Pa sam obelodanio da je Andrija Drašković, prvi sam obelodanio umešan u Arkanovo ubistvo. Ja koliko sam mogao, ja sam odmah saopštavao javnosti. I sad sam saopštio da je najveću kriminalnu bandu formirao ministar pravde Srbije Vladan Batić i da je zadatak te bande da pohapsi najistaknutije ljude optužene pred Haškim tribunalom za ucenu koju su raspisali Amerikanci. To sam javno obelodanio. Čak i imena tih ljudi naveo. Gospodin Šešelj, nemate reći. Ja kažem, ja ne krijem. Vi krijete kriminalce u vašim redovima. I Vladana Batića, upao je s oružjem u Galeniku. Upao je s oružjem i sa ovim svojim Savičevićem u Zastavinu.
Gospodine Šešelj, vreme vam je odavno isteklo. Je li vam ovde onaj... Nemate reč. Arsenijević Maki hvalio se da je upao sa bocama punim benzina u Saveznu skupštinu, da je spalio zgradu Saveznu. Nemate reč, gospodine Šešelj. Zbog to niste hapsili. Takav ste vi čovek, Borise Tadić. Ajde, izvolite, gospodine Šešelj. Čovek bez morala, bez časti i bez obrata. Dobro, gospodine Šešelj, isključujem vas posle 2 minuta. Nekada je verovatno gospodin Boris Tadić bio častan, pošten i saobrazan. Nažalost, promenio se u međuvremenu. U istom ovom broju časopisa Srpska slobodarska misao objavljen je kompletan materijal o preduzeću Galenika i njegovom otimanju od strane kreatora buldožer revolucije. Tekst ima naslov Panić ojadio Galeniku, kreatori buldožer revolucije pripremili nokaut. Ovde imate službeni izveštaj firme koja je obezbeđivala Galeniku, gde je detaljno opisano kako Vladan Batić zajedno sa bandom kriminalaca i dugim oružjem upada u Galeniku i otima je od države Srbije. Evo i vama ću pokloniti, ako želite, jedan primjerak ovog časopisa. A što se tiče Gaše Kneževića, on se na ključnu stvar nije izjasnio. Kako je mogao da poništi akcesorni akt? To je isto kao kad bi Ustavni sud ukinuo nacrt zakona umesto zakona. On je nacrt akta ukinuo, ljudi. I sad ovde se čudi Labus zbog ovoga. Znate, Labus može da se čudi zbog svega, ali najčudnije od svega je što je takav čovjek potpredsjednik Vlade. Da. Onaj ko ne gleda, nego samo sluša televizijske prenose, on pomisli da je ovo govorio Slobodan Milošević. Do te mere je gospodin Igić uspeo da se klonira u lik svog predsjednika, da potpuno isto govori. I rezultati su isti, gospodine Igiću, jer pomenuli ste žrtve na Kosovu. Gospodine Igiću, sin vašeg predsjednika, kad su tuđa deca ginula na Kosovu, to 3. put ponavljam za ovom govornicom, pravio zabavni park. Njemu treba da pričate. Istim tim tonom, ali njemu lično. Okanite se moralnih pridika nama. Nekada su odgovorne vlasti ove zemlje pokušavale da reše probleme na Kosovu. Imali su viziju, imali su perspektivu. Doseljavanjem Srba na Kosovo, pokušajima trampe teritorije itd. itd. Nemoguće je ne prihvatiti odgovornost. Odgovorni su šiptarski separatisti. Najodgovornija je vlast, ona je po definiciji za sve odgovorna. Odgovorna i međunarodna zajednica. Ali nemojte spočitavati drugima koji u tome nisu učestvovali, da su oni odgovorni. Pomešali ste babe i žabe, kakve veze sad ima Galenika sa Kosovom? To su sve gluposti. I još nešto. Uspeće... Bilo je veoma lepo, gospodine Mićunoviću, što ste vi mirno i strpljivo saslušali sve. Ili što Đinđić dobacuje u